Ansambl Kica Budo Tomović, orkestar, ali i direktorica Kica Snežana Burzan proveli su lijepe dane u Dubaju, ali i na najbolji način predstavili našu zemlju i kulturu. Kako je bilo tamo i kakve utiske nose, čućemo od direktorice Kice Snežane Burzan i Olega Smiljanića iz člana Kulturno-umjetničkog društva Budo Tomović. Dobrodošli. Bolje vas našli. Merhaba, što bi rekli naši domaćini do prije 2 dana. Ja moram da priznam da sam malo ljubomorna, Snežana. A to je normalno je. Bila jedna uspješna turneja folklornog ansambla i orkestra Kica Budo Tomović na poziv naše ambasade, odnosno države Ujedinjeni Arapski Emirati, koji su ove godine slavili 45 godina nezavisnosti. Organizovan je jedan prekrasan festival pod nazivom Karavan kultura svijeta i mi smo bili jedni od učesnika tog karavana i zbilja smo veoma ponosni i veoma zadovoljni postignutim rezultatima i vezama koje smo uspostavili sa brojnim kulturno-umjetničkim društvima iz svijeta. Tokom 6-7 dana koliko smo boravili u Emiratima. To je 29. novembra ili tako do? Jeste. Svakog dana su bili koncerti, intenzivni putovanja do određenih gradova koji su bili domaćini tih koncerata, zajedno sa još ostalim društvima, naravno. Bilo je prelijepo. Znate već kakva je naša omladina, kakav je ansambl Kica Budo Tomović koji 70 godina slavi ove godine. Znate kakvi su to mladići i djevojke, profesionalci u svom poslu, kakve su naše nošnje. Zamislite sada u tom nama ipak nepoznatom svijetu kad ugledaju tu balkansku ljepotu ili crnogorsku, ako ćete još lokalnije. Reakcije su izvanredne bile, čućete to i od Olega, vjerujem, i od ostalih ljudi tokom trajanja ovih emisija. Vidimo i fotografije, boga mi to lijepo izgleda. Toliko su privlačili pažnju svojom igrom, poskočicama. Izvodili smo naravno još neke igre. Puno je bilo snimanja, objava na Facebooku, na Instagramu, na ostalim mrežama. Čak su nam naši prijatelji iz Emirata pokazivali šta su oni objavili, šta se njima najviše svidjelo, koja poskočica je privlačila pažnju i slično. Veoma interesantno za sve nas. Evo, u zavisnosti od količine vremena koje nam date, možemo ići po gradovima, naravno. Uglavnom, prelijepo. Ne bi sve to mogli realizovati bez naše ambasade u Dubaju, bez ambasade Emirata u Podgorici, koja je nam izašla u susret, obezbijedila vize. I Ministarstvo kulture pomoglo, ili tako? Tako je, Ministarstvo kulture, glavni grad, kompanija Fly Dubai, kompanija Montenegro Airlines. Znate, nije ništa jeftino u životu, jako je sve obezbijeđeno, mora se krenuti. Naravno. Karavan kultura svijeta, koliko je bilo zemalja tamo, Snežana? Bilo je zemalja, mi ih nismo tačno brojali, ali preko 50. Nismo mogli prosto stizati sa svima da se družimo. Na jednom festivalu kulturnog nasljeđa u gradu Al Ejmu koji smo posjetili, izbrojali smo više od 150 država učesnica. Samo na tom festivalu u etnoselu koje nosi naziv po šejku Zaidu, koji je osnivač arapske nacije. Izbilje smo uživali, mislim da je to najveća fascinacija svih nas bila, taj susret sa tolikom količinom kulture, običaja, nasljeđa na jednom gradu koji je osnovan samo zbog tog festivala i traje 45 dana u godini. Bili smo fascinirani količinom vode i ljepote usred pustinje. Naravno. Ajde, Oleg, sad mi ti malo pomoći. Oleg, koliko koncerata ste imali i sa kojim ste se koreografijama predstavili? Pa predstavili smo se čisto crnogorskim programom, jer kad smo pošli već u stranu zemlju moramo da prikažemo ono što je autentično iz Crne Gore i vjerujte, naišli smo na takvo oduševljenje na kakvo nismo naišli širom Evrope, da kažem možda i svijeta. Bili su prosto zadivljeni našom nošnjom, a posebno su bili zadivljeni našom visinom, odnosno pošto u našem ansamblu posebno je izraženo to, momci su gotovo svi preko 1,90 m i onda kad su nas oni sitni Arapi vidjeli tamo, to je bilo konstantno slikanje sa njima, kao da smo neke TV zvijezde, uzimati su autogrami i tako dalje. I prosto mogu da kažem iz ugla nekoga koji igra već 10 godina folklor u ovom ansamblu, da sigurno nije bilo bolje turneje i što se tiče sada nekog turističkog gledanja. To sam htjela da pitam, jer sigurna sam da ste bili na još nekoj turneji, ali vjerujem da je ova bila posebna. Ova je bila zaista posebna po mnogo čemu, i po broju učesnica, jer su tu bile zemlje od Kine, Južne Koreje, preko arapskih zemalja, preko afričkih zemalja tipa Gane, Južne Afrike, zatim južnoameričke zemlje tipa Kolumbije i sa svima smo, onda da ne napominjem, evropske zemlje već tradicionalno,
i sa svima smo postavili neku lijepu komunikaciju, istekli možda neka nova prijateljstva koja će nam i kontakte koji će nas značiti u budućnosti. Oleg, šta ste to vidjeli tamo ili eventualno probali od hrane što vam se posebno dopalo? Pa vjerujte, bili smo smješteni u odličnom hotelu koji je nudio jedan švedski sto sa milion jela, koja možda nismo svi ni uspjeli da probamo. To su bili specijaliteti kojima možda sad ne mogu ni se sjetim imena, međutim zaista lijepo je sjetiti na Nevcu i te neke nove ukuse i orijentalne ukuse. A što se tiče turističkih destinacija i ljepota, mislim, svi smo gledali Dubai na slikama, ali ja bih da napomenem da mi nismo samo nastupali, igrali i posjetili Dubai, već smo mi išli širom Emirata, odnosno posjetili smo i Al Quwain i Šarž, zatim posjetili smo bilo je vremena i da se šeta. Abu Dhabi, naravno. Svuda smo igrali, imali koncerte. Igrali smo, međutim, koncerti su bili u večernjim satima, tako da smo imali prije podne slobodno da šetamo, da idemo na plaže, da se kupamo na 30 stepeni do 35. Da, ovdje je decembar, ujutro minus. Tako da smo se vratili, bio je jedan šok. Da. Mogli smo, posjetili naravno kako smo bili smješteni u Dubaju, organizovali smo se, sreli naše ljude koji tamo žive već 2 ili 10 godina, koji su nam pomogli da se što bolje organizujemo, da uspijemo u što kraćem vremenu da vidimo što više. Prosto meni je nekako dato prirodom i posla i takva sam osoba da želim da vidim što više. Svi su me podržali, tako da smo stigli i do pustinje, i na safari džipovima i kamilama. Stigli smo i do Burj Khalife, stigli smo i do jedinog hotela na planeti sa 7 zvjezdica, poznato Jedro, i do Burj Al Arab. Na plaži Džumeri smo se kupali. I tako da smo zbilja puno uspjeli za tih 5-6 dana ili za nekoliko prije podneva. Posjetili smo i najveću džamiju na svijetu u Abu Dhabiju, džamiju Šejka Zajeda, i tamo imamo baš lijepih slika i fascinirani smo i svi i dalje tom arhitekturom i izgledom. Arhitektura 22. ili 3. čak vijeka, zbilja fascinantna, neko i ne mora da voli sve te neke moderne oblike. Ali je dobro da vidi, da to doživi. Ali je lijepo da vidi, evo ja primjer, više volim neke stare kontinente, stare gradove, ali prosto sam bila fascinirana umješnošću i građevinarstva 21. vijeka, ajde da se lociram na ovaj naš vijek. Znamo da oni imaju novce, imaju naftu, imaju sve to, možda imaju i drugi, pa ne rade to što rade. Ali imaju dobru volju da goste ljude. To je naravno najvažnije. Ono što mene raduje, pošto nemamo još više vremena za ovaj razgovor, da vi imate poziv da ćete ići ponovo. Imamo poziv. Pa eto, to je ono što smo govorili o oduševljenosti. Znači, dopalo se i vama i njima. Pa da, oni su nam prilazili stalno poslije nastupa i željeli su i čak trebalo bi da se konkretizuje ta priča, međutim nećemo ništa govoriti. Ne smijemo naprijed baš, da li će to biti do proljeća ili ljeto, ili ćemo sačekati da prođe to vrelo ljeto 55 stepeni kada nikoga nema na ulicama, tako su nam rekli, pa možda na jesen ili zimu, ili ćemo prije toga... Ali svakako poziv stoji. Poziv stoji, otvorena su vrati, Bogu hvala da je tako. Tome i treba da služi kultura i sve ove naše razmjene energije i ostalog. Hvala još jednom i ambasadama, znači i u Emiratima i u Crnoj Gori njihovoj, i gradu, i Ministarstvu kulture, i kompanijama avio koje su nas podržale. Zbilje bez tog uvezivanja nema odlaska, prosto nema, i vjerujemo da će nam pomoći i drugi put kada krenemo i zaslužimo 1000 lajkova na društvenim mrežama. Vjerujte da je to najbolji promotivni materijal ove zemlje. Koji mnogi vide, naravno. Hvala vam na ovom gostovanju.